Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba ka Assam, Himanta beswa sarma. Hakasing sa dyan, ulat Thang ki Drok, besang dor, deki folklore tingka, balayo Kurup deki pulit haki arpanay balala. Kum kadak benpa daka kubor kabating shikinong kay Drok. Sarkar ka thangpad ba iki Drok, bala Kurup hagolaghat at Karbi Anglong district. Himanta ulalay sa dipu kabah Karbi Anglong bantang iki Drok. Himanta ulay itu bahaki arpanay balala. Pulit kila Kurup iki Drok besang dor kumba shispa hinyo folklore. Bad ulaong bakani kalong kumba 4% na kajingdon ki Drok. Borok ki Drok ya ki bala Thang hakasi sajan kila kot siya kashispa ang reply klur. Himanta ulay itu bagi pulit Assam kila Kurup kumba 4 kilo Drok heroin besang dor kumba so folklore katba kila don siajar saspa kinbay pulai kinong de Drok ki bala sakem. Hadipu Himanta ulaong bala Thang kadway point prapupra kilo morphine point prap khandai kilo crystal meth lai point sapnyo kilo heroin shispa point khandai kilo ganja but arlak lai hajar lai spa prap sautli ki Drok ki balong kum ki dawai kuli ulai to banado kasngi baula shimti ya ka menteri Rangba kladan plus pa nyup sautli ki case ki bay day ki kam Drok.